America woman. Okay. Yeah, America woman. Mami Jody. Okay. Mi fala ta futale. Si bigol yo minira wan nene goton yo accanan hakke. Because ande problem ji buyno yani do makko ko mi woni sabon wiete mi woni sombon. Okay. Because penguin ibe yadu de justice ko mi addi motom mi addi penguin ha ko mi nyanga tanne problem tun no e do makko mi tori ka hara yo accana do mi fuddorta taw yana bara yana ni do hara lan tori mo yo ya fola vraiment okay dessus mi o jiwo be wi'a réseaux sociaux men hawri min no wona to men hawri min ko nen makko e koto an okkindiri men mi hari mi anda o debbo men koto an e nen makko no weldi hari ɓe andindiri so hari lam fewndori ɓeygu fanfano ɓeygu mi yehi ko ni o ko koto an o hollindiri me e o koto ma neno goto ma koto an nene goto njano amen o hollindiri me e o debbo mami min fuɗɗi nen makko sah nen makko e hoore makko jonni min numéro jiwa maɓɓe o ko ɗon min fuɗɗodi ko ɗo siwi ko réseaux sociaux wona réseaux sociaux ɗum ɗon heɓini joni ko a 2000 minara heɓini 6 ans 6 ans yeah. Habbi woɓe ala nande vous entendez pas heɓi 6 ans Habbi woɓe ala nande vous entendez pas le live sinon augmentez le volume de votre téléphone là vous entendez ou pas mais vous tapotez pas aussi le live si vous tapotez vous aussi là vous entendez bien ok merci il faut bien signaler il faut bien tapoter le live s'il vous plaît parce que là on en a pour un bon moment tapotez le live maximum ok iɗon nande moƴƴa ok joni ko andigol on hunde wotere kadi min mi arali ɗo fi wirtugol mo min mi haajaka sifadim peeji no woniri min e makko min partage vie amen sango hoa min e makko min yidindiri saygo o yidinilan hoore makko mi yirimo andi ari joni ha min fiyansi ko a hitande ni ɓayre min ukkindirama nen makko e koto makko mi hendike numéro makko e koto an woy e koto an ukkindiri men joni ɓayre mi hendike numéro makko mon fiɗɗi yewtude hitande meɗen yewta min ukkindiral tumi jombi mo hitande meɗen yewta nder komin yewtata kon fo o holli mi giggol min kadi vraiment tawi fi makko welilan o yiɗinilan hoore makko nen makko en noon dari waɗi mariage on fop ko nen makko dari fima habbolan e nder nde hitande ɗon ko wonno ɗo yewtude ko andidirɗon ɗo au début est ce que hari goɗɗum feƴƴi hakkude mon ka hari on yewtayno tun woni par téléphone hari min yewtayno tun téléphone normal hari affaire yidugol hakkude yimɓe ɗiɗo fiançailles piiji hari ɗum ɗon ala hakkude moɗon no never meɗa wonde mi yewtayno normal e hoore because min koko laaki mi faala hari mo meeɗi hollugo ɓandu makko ɗum hari so meeɗilan hollude ɓandu makko e nder nden hitande ɗon par ce que ko fi par rapport au photo mo mi yiiɗa way ɗum ɗon min o hollilan nde wotere of course hari a remarki goɗɗum reedu makko no jandi hari a remarki goɗɗum reedu makko no jandi fewndo ko min yewtayno nder mi remarkali ok na wona ndu reedu ka photo ɗon quoi no exactly of course wona gotum fes wona gotum because wona janduɗo quoi wona fide masimo jandi ok atom ok so continue ari ha yewtuɗon hitande après jombindirɗon min jombindiri ok komin jombindiri fop famille makko on ɗum wonni nen makko dari waɗi fop min nen makko gila
jumbuɗo jiwo maɓɓe on haray ko ɓiɗɗo maɓɓe min kadi ummi jogiti ok jiwo har on ko har ko lagino woni kar ko Gambi o woni hari mo Gambi kanko biro makko wonduno Gambi ton eyi kamɓe wonduno ton ok en famille ma no lagine famille ano min no senditi ko woɓɓe no lagine woɓɓe no Guinée woɓɓe Canada Amérique famille ono senditi ok ɗo ko koto maɗa neno goto yewtidi e nene jiwon fi nga dewgal ɗo hollindiro e jiwon e waɗi ha jomboɗa jiwon mais ko nene jiwon préparé mariage on e koto ma everything e koto an wonɗo ɗo you know funejo an on kadi no Sénégal ɓen fo yano mariage funejo an on yano ɓenno ɓe remarkali ɗumeji won ɓe remarkali jiwon hari ko sowiɗo mana o sowiɗo no hari haala kan yalti kono andi gonga ɓe hari men naati ha pari kadi famille ano naadi jungo kamɓe on faami noon te goɗɗo si wi okkirima sabu Allah a faami on tigi kadi jogitorto sabu Allah faami hari on tigi naadi hari on déjà parti ko hari ɗumannike ha pari hari on engagé hari nder ɗum on yimɓe no wowlude haalaji fof min miɗo wiya tun min mi heɗeta ko haala goɗɗo ko andi anga jentotako wowlata no mi jentotako min mi meeɗa waadano min mi haajaka because min hay friend on tigi best friend amin haɓidi sabu ɗum kanko tigi attilan wiide andi o ko reedujo sabu ɗum waddilan e on a faami ɓe tewtaki hatta min mari everything ɗuman ni quoi min kadi mi tefaali fi so heɓi bobo ma ɗum goɗɗum go whatever min mi tefaali ɗum noon min continue vie amen on quoi lan waɗandemo ɗi fof lan dépense udemo ala komi añanimo min neldanayi mum min neldanayi yummo makko everything good ari min wondi tala ni like duuɓi 5 mi hooti noon Afrique min hooti Afrique duuɓi 5 iɗo wondiri ni jiwonno Gambi an yiɗa États-Unis tigile et puis ɗummiɗa yawɗa hotuɗa Afrique donc tawi forcément so wi ɗo nun ka mariage hari o jibinino bobon min mi yiyaali bobo ko ɓana feno mi yiyaali bobo mi annda fimu mi nani tout rumoji yimɓe no woola on tigi min mi sa passe ɓari kanko haala hoolande gonga o probléme ala on tigi jogiti amin jogitirimo ko ɓengon like min yaadi lagine min wondi toon lebbi 5 mi iwɗo mi yehi mi jooɗi toon lebbi 5 sabu makko fof everything good min meeɗa sumpude nder ɗi duuɓi ɗon fof muɗo harɗa naɓande mo dépense bien sûr kanko himo organise moƴƴa western union ji ɗin fof himo jogii fof no ko téléphone makko ala on tigi jotta ko ɗo ɗum bien sûr lan dépense ude ala lewru nde min naldantamo kala ko fo ala waɗande mo wona juldere wona whatever you know lan neldande mo ko ɓeygon you know ɗum duuɓi fof lan dépense ude mo duuɓi calcul duuɓi 6 wiyete lan dépense ude o duuɓi 6 ɗum fof wona probléme because ko ɓeygon min ɗum ɗo mi wulla ha fi ɗum tapote live on non a woniri mi yehi ɗo min wondi toon lebbi 5 goɗɗo meeɗa nande meɗen sonki min e makko min meeɗa heɓude probléme min meeɗa heɓude probléme lan teddinimo lan teddini yumo makko lan teddini mawɓe makko ɓen fof min meeɗa dépasude hay goto e makko o jiwo noon min wondiri o hollimi giggol komi wiyata kon min kadi ɓana on feno hari mi yiɗimo lan yiɗimo ɗum ɓuri mi soñjude lan yiɗimo moƴƴa ala komi waɗanali musina moƴƴere adi ɗum noon on tuma mi iwri toon ɓayru 5 months on yoni on tigi mi arti ɓayru mi arti noon presse fuɗɗi waɗede e dow on ɓe wi joni si tawi min wondata min seeɗa mi probléme ala waɗi ɗon pause soit tapoto live on yen ha 1000K soit stoppen live on kono ɓurani on donc tapote live on par ce que ɗon jooɗi ɗon suti woɓɓe no suuɗi ɓaawo toon ɓe ala na attutude ka nder live ga
kon woni ndi gañanede ɗon o falaka goɗɗo e yiwon goɗɗo haajaka e moɗon nder ton goto yiyata on ɗo goto yiyata inde mum est ce que ɗon famde donc tapote live on kala mo tapota live o yalla majjin téléphone makko on je vous dis yalla majjin téléphone makko on ɗo e janggo o perdamo few ok voilà tapote live on parce que ɗen andi ko tiktok ni ici a tapota e live on moƴƴa noon fiye maintenu live on so kupi yara o kupi kala mo tapotal tay no suivre lan ɗo ye yitere makko nde yanu to je vous dis jango yo feggo yana o tappo ka yitere et puis téléphone makko on fusa ɗon kadi je vous dis parce que ɗon sutilan ɗon ala tapotude yimɓe añamɓe hay keur ɓe añani ka tiktok ɗo kori jam tapote yaron sodon produit ji wonɗi ɗin mbawan ɗo ok mon frère a yafoto mais il faut que mi waɗa publicité ji hande ɓay ɓe yiɗi kupude sodon produit ji ɗin lekki yawre on lekki yawre on ko ñawdata kon koye gatata ɓanga lekki fi musu ɓandu on haray fowno ɗo e ko jaɗɗinta kon koye gatata ɓanga haray fowno ɗo sawru ndun fowno ɗo aron soodo voilà ko ɗum ɗo kadi on coupa e partage on nani ɓayi ɗon enregistré ka téléphone ji mon coupe in noon abonné ɓe mon ɓen e yennayɓe men ɓen yoɓe aruɓe sooda weltantoɓe ɓen kadi addaɓe keur jiɗi yoɓe aruɓe sooda haray lekkele ɗe fof no kaysa santé beauté officiel ok continue tapotugongo oui continue on tuma ɓar mi arti ɗo mi o tuma peeso hay fuɗɗike immade toon lay hiɓe haɓɓiti rek mi adda e mo quoi mi addira e mo kayɗiji hanni ko sifa ɗum ɗo mi hulluno quoi ɗum waɗi mi jaɓali natude jon amin addira mo ɗo kayde am ɓar min heɓide altaw min ala ɓiɗɗo a faami on tigi wi yo ƴettutamo mais hari pression ɗuuɗi donc ɗi duuɓi ɗo fof hari ɗa huuli addugol mo en fait ɗi duuɓi ɗo fof ko hari ɗa huuli addugol mo fi woto o fuutoma ga yeah bien sûr ɗum no e hakkilan quoi because heɓi buy ɓana yon feno heɓi buy copain ɓe an kotiraɓe an ɗum fof heɓiɓe hande wona hemin mi yi yimɓe buy exemple ji buy you know mais berko wondu ɗon kon ton foppu e berko won o relation distance ko heɓuɗon ɗo foppu kanko imo afrique an yiɗa états-unis hari sa ale bien ka téléphone ha yawɗa toon tawi relation Allah ñande men yewtata nde wimamin nde wonde men yewta no 4 heures de temps billahi wallahi sin jippike golle ko ɗum ɗon mi yaltata mi watta fus minen yewtude ɗi duuɓi fof probléme wo ala goɗɗo meeɗa nande probléme hakkunde amin si goɗɗo meeɗi nande probléme yoɓe wow min meeɗa heɓde probléme e makko en ko ɗum ɓuri sattude am on yaali allah e makko o hollalima jikku kanuɗo ko wonduɗon kon fof o hollalima jikku kanuɗo ko fullima hollude kon koko ari Canada ne koko ari ɗo fof change konno woniri ha o ari ɗo hay konno ngaddimo Canada konno woniri ko Canada o rewri na États-Unis o yeehi non ko visa étudiant men ɗappanimo eɓe minirawan on Jenaf Sadio attimo wallude fi kaydiji men dépense mbuuɗi boyi ɗum ɗon laataki Canada ton ɗum ɗon laataki men décourage aki mi wi probléme ala yo iw ton tun quoi min waɗi procédure ji goo kadi Allah waɗi e ngol ɗo o heɓi visa on tigi yoɓi mbuuɗi ko yoɓete kon fof school makkon ɗo fof on tigi yoɓi everything ha o ari ɗo mi yehi Toronto jajanno ton miyan an Jenaf Sadio iwri ko makko Winnipeg min tawtidiri Toronto min yahanimo min jaɓɓoyimo ko andirta hay ko ari hay moose usually goɗɗo si ari leyɗe porɗo haray a yiya tun haray no welti quoi ande kono kanko hay a yiya tun a santira o weltaki e nder on dossier visa makko ɗon est ce que a finance goɗɗo e muɗum bien sûr everything fof komin hande ɓe darto ɗo ɓe yiɓe darade handi hankin siɓɓe makko bon mi anda ko siɓɓe makko mais en tout cas ko moodi weldijo makko en fait ko moodi jiwo weldijo makko a faami noddilan hanki innilan wo belle famille o inni woko kamɓe finance jiwo on fi argol Canada mi neldanima
resiji ɗiɗi $100 $100 mi holla ɓe ɗo déjà premier ɗuma reçu ina ɗo reçu et puis inde way abona resiji ɗiɗi ko resiji ɗiɗi ino ɗo ka fenno min mi holloyayɓe hino ɗo oya reçu mi yi oya reçu no windi ɗo $5,000 ko wowli ɗo kon on yi $5,000 e inde ji won no windi ɗo Jenabu non no windi ɗo honno Fatoumata Binta Diallo ka reçu ɗo ko ɗum windi ɗo donc ka reçu ɗuma $5,000 ko naɓanimo kon inde ji won no windi ɗo Fatoumata Binta Diallo et puis wona ɗum ɗon tumma sére wimami piiji boylay ɗum ɓuri ɗum ɗon fes ɗum tigi dépensé e o addimo haa ɗo donc a naɓu $5,000 fi dossier makko fii ko école ɗum ɗon mi atti yoɓude taw ko ari kadi mi yoɓi 100,000 ye ko l'école ɗum ɗon ko fi l'école on en freji ɗin fof ɗum ɗon tawa kay l'école on tun $10,000 déjà $10,000 mi waɗi ko l'école makko ɓay wari canada kadi yoɓuɗa kadi 5,000 oui yoɓi 100,000 kadi et après yoɓuɗa on ɗum kadi on tuma kadi ɓayri o ari mais yahanimo like min wondi ɗon mi yehi mi sodanimo iPhone keso pal iPhone fewdiɗo on temps ɗon donc ɗum